Muia boni na tuisonga na mbele kana iseso ya Mumanyiw'A alama neke klasi cha nyanya kwiyunga na sukulu sia sekondari yeleka muthenya wa keli umundi ndoto ya Mumanyiw'A wa mwiitu ula uneekite nesa mutianini wa Kcpe mwaka muvitu wardini ya Masongaleni kauntini ya Mokoni ena maxima na 388 na kwitwa sukuluni wa itwa Muthale Ngina Muia yiendeeye na kusua kithimini itina wake kukosa mbesa sia kwiyumban'ya kuthi sukulu na ota ofisi wa sukulu ena muinae matiiwe mokoni ma umae wa myakani kana myaka 3 mivitu na kufikia 10 klasi cha nyanya sukuluni wa musingi wa ulilinzi ulawe Masongaleni kauntini ya Mokoni. Ndoto yake ya kutwika neurosurgeon ye muisioni wa kwiyumban'ya itina wa kuthiuka movisi kauta ena umae maimanda utethio indi kufikia oyunsika yosio nesa kusia matunda. Kennedy Mulinge niwe wathokea musi na atumbanisia ripoti. Ayekalila mutiani wake wa 10 kilasi cha nyanya wa Kcpe kuma matuko 28 kufikia matuko 3 mwiiwe 11 mwaka muvitu wa 2022. Caroline Ngina Muia aina ndoto ya kuweka nesa na kuiunga na sukulu wa Masongaleni kana kuendea kuemea ndoto yake ya kutika neurosurgeon. Inde tuna Kukwata maxima na 389 tongote wardini ya Masongaleni kwa upande wa 8 na kuitwa sukulu wa Masongaleni wa 8 wa Muthale girls. Valaye ile kwithali kila mudhani wa wakombililia wayo Caroline na umae wake na mutoi wake wa vakuve maende kuthio kama ofisi ni kivodhokonyo komanda utethio wondo Caroline utona kusoma ofisi ni uwa deputy county commissioner wa sub county ya Kibwezi no wewe kwa atiwa mwa mwiso wa Kukwata utethio ituna wa komanda scholarship kumakula kuivengi kauta vamwe na serikali ya county ya Mokoni vatungu utethio ndio navova makosa wekwa kana kwete max 384 na ikona tongo ati Masongaleni wote keka mundu muka kana kala neekite nesa yuko ni jalipiete maundu ni onde ngaicha wikweti kila kintu chonde yike kwitwa elimu timepanikiwa kwa ndio kulasia tekaiva tonyeka yiendeeye ya serikali sana kata rosi museo na ichongo matonyo usuya kana ka umae wa Caroline kwa isito Anthony Mutungo la watiyo mwiitu myaka 3 muvitu na inya wake hena muinae waitiwa kuvoya utethio valo kutwelesio na kusomethia mwiitu kisomo cha musingi sukuluni wa ulilinzi primary ulawi wardini ya Masongaleni takuna ina thina valo na lasimiki kutethio ni umo alimu sukuluni kusomethia mwiitu Caroline na tiyo ni nyake twitwili kuma myaka 3 mivitu na nyina thina nyaku Wandi kala na kwata nisome vyo nako. Na keta 3 ke ulilinzi mwalimu akosa. Mwene akambosha yuko napo mwanzi kajeka nesa. Yuko ni kulia serikali sana mwanumuka maisha nyako. Kila ivinda Caroline halilikana ndoto yake ya kuendea na kisomo kutethia mwisioke na kisio chake kwa jumla metho maoneka kusua metho hii atongo ikivathukanyo na ndomango seolo maendeka kulikila katina kutethia sietaluziite namba kusama view na ndata ya mwitu ite namba kusime ya view. Tulikuwa na shida mingi nyumbani kwa sababu mama alituleta tukae na babu akaenda zake hadi atujiongea na yeye atupigiagi simu tunakaa tuna babu na sistangu mdogo nashika kusoma ndio nilikuwa na rusadi nisaidie babu yangu na community nzima ndio timiza ndoto zangu. Geoffrey Mutuko mutoi wa musi uwa yume witano hota ana tuimakwa nethite ndiona peona thina muno na asa tawo mwana undu ubitite kwa tongo ine ngona bebata inoti Ndoto twailolecha ko une ngwasia ethani patone ka tongo imaitu moselele mumilie Ndoto yakana ka
Iseso yambe wa manyiwa milioni mwaka tuna ili alama nekie kilasi cha nyanya kwiyunga na sukulu cha sekondari yale kamudhani wa keli o vale soso yenda niti na ilambe wa manyiwa ange milioni mwaka tuna ili alama nekie kilasi cha grade 6 kuende ya kwiyunga na sukulu cha junior secondary. Iseso ile na ambisie wa kwambilile wa chuma kivitu. Ken Mulinge Mutongo TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni. Ni muvya muno Keni kwa livoti suna tuikwatekana kiyo kiuni kiuvikia atongoi Makueni kuma MCA wa ward ya Masongaleni Ngina moyumbe Ngina senator governor na atongoi yonde moyumbe wa ka eneo mayasi ya iendeeye na meneza Kukwata utedio kile tukauka kwete max maana atatu na miongo nana na ana na ni max masio muno kundoto isu atongoi mama Kueni yailite usimika musiaisi na andu mango ya ulaunini sema Kueni kuya andu mbesa sio matonya kutethesia na mashirika alama tonya kutethesia kuikitekana mwiitu usu ni wakwata kisomo.